umkakho will be aligned with izinto ozenzayo. Phela uma umkhedelo beyangeke adayi ozalwane bayefake kangaka wena solo uyavuka nanoma ngithi mina ngiphathekile wena uthi nozosala nami ngoba ngiphethe headache wena kukhona okukhona lapho abanye abashadana futhi lapha esontweni uzibani banengibheke nomasibulisana ngendlela akuhaga ngayo hayi angeke maningi amasonto la but if you are called umkakho uzoba alive ezinto ozenza lelanga sihambe siya ethweni bekufanele ungamrifu ngakwikhumbe phezulu bethi waphela abanye bomama niyolala akekho ubone cona uphume ngamasi but ngoba uNkulunkulu uyifune ngale ndlela ayifune ngayo hayi yonke into izoba semthethweni kunama-sacrifices eniwayenzayo kwesinye isikhathi awuripoti awuceli ne-approval kumama mara a-understand aza kutshela noma kumasibuke entweni zakhe noNkulunkulu ungangeni ngoba angeke akuzwe nomuntu uthini makathi uyayenza leyo so kukhona abomama abakhona ukuthi njengoba abomama mfundisi automatically naye uyazibodela naye sekawumfundisi uzolibeka izwi and emalabekile yena uphinde wa-15 of him mara malakutshelile no le ngale nto ukuthi olizoloko uthandazela bomama angeke ngizwisise angifuni uzodelelwa angayi vele uNkulunkulu ngiyazi uyamthanda mara hayi ngomshado hayi ngomshado lezi moto speak up ama-kilometers yonke into seyisolwe ukhohlwe ukuthi wena nomfundisi mhla uthandaza inkosi ake usibheseke nanoma ngemoto eyodwa sizokuseva wherever la isiya khona kufanele siye khona kuzoba easy izinyawo zizoba uNkulunkulu abhesa afake ithuthi yakho then bese kuba yinkinga kale yami Francis yakanambefu kusuthi-ke masihamba sokulela Samuel ngiyena le Francis fanele unless kuzohlala mina ngiyahamba but otherwise abazalwane nomjwayela kahle beyosokuzenza mina beyazi umamTDK uyashiya mjwayela mina ngiphume ebudaleni ngikhipha ikololo manje ngikhipha ikololo ngokufinyisa umuntu igazi ake sibeni true to what we are. Mina ngiyasaba ukuqinisekisa osensibiso labantu. Ngiyasaba ukuthi ngikhulume nezinto zakaNkulunkulu ebantwini ngoba abantu bazothi uzophenduka ibhange. I have different friends and abangani bami bayazi ukuthi when it comes to into zakaNkulunkulu angane mongakuwe ngibhatele malelanga ngivela mina ngisekho lapho into engingafuni ngayo I'm very much selfish and uNkulunkulu ngendlela engimthanda ngakhona I understand la engibuya khona ukuthi kube uNkulunkulu wayengekho angazi mhlawumbe ngaba ngifana ngabe ngifithi kunabanye esikhule nabo safunda nabo isikolo awubhanze ukuthi uzokuthela imali ubhanza ukuthi angazi yombhekela ubani ngoba manje usulingana nobaba ukwenza enye exam ibuhlungu uthola ukuthi kunomuntu wayeyicrash yakho esikoleni
and wake wathi yazama wabhanga manje uthi uma uvela namuhla athi Jeko waze waba muhle and manje wena ubhekele opposite abazalwane uNkulunkulu usithile yazi uhlale fosini ngiyamimagina umeme ukhobuleni uJehova muhle bazalwane sengathi singabafundisa abantwana bethu namshezi sibafundisa amagele ukuthi indlela yabo in the walk umntwana uphuma la kule wakhona ubona newalk yakhe angeke uthola nondumisa ngathi ukhuthula isinyawo uhamba nje ngathi kuba ne-order uyambona ukuthi lo une-direction so bazalwane asithumele uNkulunkulu ukuze izinto zethu zizohamba kahle and singaboni namfundisi sikwasapotela umkhulekelo uba ungabheki ungabi inquisitive ikhona lento ukuthi siyabheka okay athi ngiyekele ukuthi abafundisi ngoba bangathekile abafundisi bakwenzeni amzonda abafundisi yivesi bazalwane revelation kukhuluma ngabafundisi phakathi the angel of Thyatira kukhuluma ngomfundisi waseThyatira. So now you take away the Thyatira and put the main gospel principles of Jesus. Angithi umfundisi wami nama expectations ukuthi fanele abe godwa. Umfundisi wami akufanelanga ukuthi la esontweni uso kakhe uso. So kufanele ukuthi across the board umfundisi umfundisi kabonakala ukuthi umgcotshwa. So athi makaphuma asithi mina with my partner nomkhulu upartner fanele ayekele indaba yesikwele ukuthi ubheke ukuthi makasagcoke sona hayi man kanti usontweni khona ukushaya amanzi kanti instead pray for this man ngiyathemba ukuthi labo baba labo bathapha kumama usontweni afika amshiye ngaphandle ahambe yena ethengitela thengisabane uyamkhulekela umntwana because uyazi ukuthi ngalo mfazi ukhona ukuphuma ezintweni ezinzima so nabo kumama banayekela lento leyo yesiphele uthathaka ngokubili esontweni yenza but pray for them pray ukuthi Nkosi nami ezakwami uyaphuma manje nanoma naye esontweni uyaphuma ukuthi esontweni sekuthi iba naye uhlele mlonde mvikele ngoba wena kuthiwa uyisekile wena uyishile ushile and ukubona ukuthi ungabe ngiphume mina angiye esontweni mara iza ngenza lento isamume ngidini umsarumelo ukuthi ngizithole ngi-indicator ngidali ngisaya enyangeni so kubalulekile ukuthi umkhulekelo umntwana again ufuna sikukhulekela nasibazalwane asifani asinama-character afanayo asiphume emakhayeni afanayo and sibuya nasemasikweni adiverse so kubalulekile ukuthi sithathe uNkulunkulu simbeke phambili uzosinceda nala ekuthiwa thina asifuneki funa wena awusayi bayaphahla kaNkulunkulu wena ungani mhlawumbe uye lapho sithathe izinto kahle iya lapho abantu abakuphakela lokudla bebakukhulumisa bebakukhulumela uthathe lokudla uthi before ukudla uthi Nkosi now it's your turn bakhulumile bakhuluma ngabantu ebazalwa ngobadalwa nguwena wena njengomdali wezulu nomhlaba
ngicela ukuthi ngiyayinalifya yonke lento and I'm putting you first. Whatever lokhu bebakwenza, let it be a sacrifice. Kushuthi wenzani? Diabetes. Ngicela ukuthi kulabantu angibayekisi lento le ebayikholelwayo, mara ngicela ukuthi on top ake si-ede wena ube number 1. Mina ekhaya ngihlala ngisho kumasa ngidala yazi ukuthi sizophithana kahle sumndeni. Angithi mina ngikholela ngoba ngikholela nami ngikholela ngoba ngikholela. So ngicela sihloniphaneni, hloniphani ukuthi mina ngithanda inkosi, nami ngizohlonipha lokhu engikuthandayo ngikwenzayo ngikholelwa kini. And that makes life easy. Kunala ngeke bakutshele khona ukuthi hayi ujabulele la ngeke because angikakwenza. Angithi ngizoncisha imali ngoba mina ngiyenza lokho. Remember umzala wakho. Wena umzala wakho. Uma ngifuna imali ufuna ukuyiphuza. Mnika akuyikhulekele. Ngakhuleka ngelilanga olidlamile 2000. Ngakhuleka ngelilanga. Ngikhuleka so ngithenga ugwayi, ngithenga 2 yama-20. Ngihamba nawo ukamtheni angakungana. Ngithenga 2 yama-20. Ngiyamfonela ngithi ngelilanga ngithi kuye manje ngiyeza lapho uze uthanda imali akathanda ukuthi umthengele. Ngathi ngomthengele 2 yama-20 akusawanyaka akusahoha. That's all. Angithi always mangithenga ngiyakhuleka ngithi mara Nkosi le bhayini ke ngibeke lenze something. Alungene lenze umsebenzi. Ngelinye ilanga vele washo ukuthi angisawafuni. Nkosi umojikisa. Since that day so bekazokhona ukutshela-ke manje kutshela uNkulunkulu akathandazi. Same applied nokwabomncane wami sasibonela kwabobaba. Bekayi-traditionalist. But ngoba i-life ihamba izinto zishintsha. Kwabomncane kwafika la ekutheni zonke lezi zintabile belakiza zisayenzile. But makafika wathi kufanele kuyabheda. Wathi mina hayi kuzolunga. This time uNkulunkulu simbeka phambili. And guess what? Mhla azophuma umphefumulo. I remember anginoshabalala ngokuhamba nabanyoko wami. I invited them. We prayed for him. And wa-accept ukuthi uNkulunkulu wathi yebo uNkulunkulu wakho ungwini uyasebenza. Akafana namakhulu ezinyama. Ukuthi aze asho njalo, okay, uthengisa umsebenzi ngamathekisa usala ngemoto, akasena income, nale moto isabhadalwe, ufika isikhathi sokuthi bazoyithatha le moto. Nithi mina hayikhulule masina, uNkulunkulu uzokureplace kwakunjini wesikhonyana. Azange angi-understand ukuthi la engicela khona mphakama ngathenga iCorolla efana nale ngafika ngathi ngakutshela meaning le moto muyidinga anytime you can use it. Ngathenga that old Mercedes ngabuya ngathi le ngifuna ukuthi ipake la ekhaya nanamuhla akasekho emhlabeni ipaka la endlini. Ngathi mina le ungayisebenzisa wena ngizoyiboleka angiyidingi. Bathatha le bekanayo endawo bayikhosela iphambi ikrashi phakathi bayikhosela phambili besamane afake idosa athi ngisayobangena athi washo wathi okudliwe isikhonyana mhla ngithenga ikhumbi ngabuyela wathi hayi for uyasebenza ngathi dani. So now you need to be, don't be very hard on your people or your friends or your enemies. Be patient with them. Ungathi ufuna ukumkhipha lapho khona, but instill
faka lokhu okuzomenza athi makakompera ngesikhathi sakhe abone ukuthi lo amthandazayo yakhe. Haleluya bazalwane. Ngiyazi ukuthi niyakholeka ngijwayele abafundisa ngisho banangiyathuka yabo shaye baze bajuluka babemanzi. Maye mina nethi ngizoxoxa izindaba mina ngizoba right la ngibathanda ukuhleba ayisho siyakholwa yabo. So yeah, injalo. So I appreciate what you are doing in my name. Ngiyajabulela ukukwenzayo. I-statement lesi esisapota what I've just said about my family members. Ungabi too hard labantu ungafuni ukuba fly. Introduce and stand for behind and bese uyababukela ubone ukuthi mase babhekile because wena usestage immediately ukhuluma ngoNkulunkulu usunomthetho center stage whatever they do sebazofuna ukubheka ukuthi uyakhala njani kade bayenza nangu usenkingeni wena uthi no, I'll keep on praying. Uyatshala it's a seed, I'll keep on praying. Lo muntu lo umtshela so uyazi ukubhilivela la bhilivela khona. So uhambile wayenza islave wenzani but solo things are not happening. Bese wena uyeza uthi I'll keep on praying awuthi ngizoletha ini uthi I'll keep on praying for you. So yingakho uNkulunkulu I appreciate what you are doing in my life. I know you love me and you have faith in me. Uma umthanda and unethemba kuye uNkulunkulu uyakholisha. uNkulunkulu uzohlala kumelelisa. Kwesinye isikhathi uthi usabheke kunesimo before you could ask uNkulunkulu uzokwazisa. So it is very important ukuthi umthande and unerizini ukuthi umthande because yena umthande kuthiwa wena umthanda ungamthandi ukuthi uyamzonda and then mawumzonda uNkulunkulu ufunani space inside. If you are in my house mina umthandi, what are you doing in my house? You must get out. And then mawuphuma la emhlabeni umoya emhlabathini asisisho ngalo moya umphefumulo wakho ukuthi wona uzohamba uye ngoba akunamathuna for yini umphefumulo either uya la ukusebenzela khona or uzozula and uma uzozula la uzosikuba ngoba sithola ama-accident sithola lokhu nesithola lokhu. Bazalwane, on the same note seselapho ngifuna uku-highlighta something about i-accident yamanje. Yezebanga le ndaba ye-accident le siyayibheka sisemhlabeni kakhulu sibheka ngale lihlo lala uNkulunkulu usebenza ngendlela. We die every day. And I understand why le yale kids sithathela phezulu ukudlula ama-deaths. Remember, uNkulunkulu abantwana uyabathanda. I won't say uNkulunkulu ubheka angry waze wathatha abantwana. And uyuze nomuntu oseseyoung ukuthi le mizimba iluze. Ake sibhekeni ine-biblically. Singathi sisenyameni. Uma umntwana omncane ashona kubuhlungu yethu. But uma ngabe lo mntwana lo uzokhona ukuthi azoshintsha isimo. Remember, kuna 3 ezingane. Nakathatha leyo one. You cannot be that angry. Instead, ake uyithathe in a positive way.
What if uNkulunkulu ufuna i-attention yenu nina bazali? Umzali mofuna ukumthinta esweni, thinta umntwana. Ifana nalesikhathi ngisathengisa i-technique engayifunda ukuthi mawufuna i-client ukuthi likunikeze the attention oyifunayo, ufuna ukulithengisela, awuqali ngokubingelela lona, uqala nalo mncane. Dlalisa lo ungena yena marula ufuna le attention. Uzojika bheka umntwana muhle kangaka, walokuthi ukhulumisa umntwana kamnandi so. Immediately ajika akubheka sanibonani mama. Engingathanda ukunceda nganceda ngani ngibekwa yini bayithala. Uqale lapha start soft days. NoNkulunkulu makafuna i-attention yakhe angamthatha lo. Remember ukuthi umntwana naye owakaNkulunkulu. As much as ungakhala ngale ndlela okhala ngayo, mara ngoba uNkulunkulu uthethe owakhe awuphefumulele because ufuna i-attention yakho. Abaningi abahluphile emhlabeni mawuqeda ukuthatha umntwana wakho ofumyeni wakhe ofumulayo sorry uyasindiswa. Yila ubona khona ukuthi i-life ayikho ezandleni zakho. You are not a decider of your life or i-life ye-partner yakho of your mntwana. Konke ubuya uNkulunkulu. So uNkulunkulu akusumuntu ongamthatha. But I have a problem with you. Nenkinga nawe. You allow the evil woman to do what she wants in my church. It seems like you are scared of her than me. Jezebel. Umoya kaJezebel awusi ngale ndlela leya yesizulu most of the time. Umoya kaJezebel usebenza ngendlela eziningi. Ukuthi nangumama labo mama emtheni la abasialike. Uzofuna ukuthi abe ku background yakamfundisi mama lethu amtshele lokutshele. So whatever uNkulunkulu akukhulume ukuthi fanele approve umama lethu. So say yini ke? Say problem. You allow the evil woman Jezebel to do what she wants in my church. It seems like you are scared of her. Usabula kowe ukudlami of usaba utsheleni wala ebandleni ukudlami. Usabumamshila wena ukudlami. Mamshila makakhulumile wena utwista amazwi akho. So let us be careful. Jezebel la esontweni ngaba indoda ngaba ukuthi nje kusetshenziswe the character yakaJezebel because abomama banayo lento yokuthi bakhona ukudlula izinto from the akhuluma izinto noma akazikhulumile akunamuntu ozozishintsha kusathwa yena kaNkulunkulu. So we need to be careful. As much as she intelligent in everything, you cannot overrule. You can only advise, but you